I pozdrav svima, moj ime Vanja Games HD i danas ćemo igrati Bus Simulator 2016. Inače ja sam tu već i igrao i prelazio. Sad, to što je čudno, kada mu čita igrica, samo da smanjim toliko zvuk, kada mu čita igrica, vama će pisati RTS, bukvalno RTS stavili, ko da je logo RTS onako. Tu sam ja već prelazio neke misije, znači neću igrati sa manovim autobusima, nego ću već igrati Solaris autobus. Uzeo sam natpis 17 za grad i krenut ćemo od prve stanice, znači igrat ću do treće, zato što prva traje mnogo kratko, pa zato ću uzeti izgled. Sad vidite, samo da se ću vrata. Vidite kako izgleda ovaj Solarisov autobus. Znači ima troje vrata, ima natpis Zemun Gornji grad, natpis 17. Znači sve isto kao 17, samo da ima još i harmoniku i da je žute boje. Evo i ovdje mu se vrti kao Zemun Gornji grad, sad ćete i vidite kad prođe. Evo vidite, sad ću ja da otvorim vrata, sad ćete vidite ovdje. Evo ga, znači vrata su otvorena, vrata su sad su sva vrata zatvorena. I sad ću već odmah da krenem. Znači vozit ću odnosno 3 rute. Sad ja moram ovdje da stanem. Daću migavac i već se zeleno uključilo. Inače, ako već tamo gdje meni piše 0 XP-a, ako mi već piše par nešto, da imate lupam 20 i sad ako prođete kroz crveno, vama će se to oduzeti. Ne, slučajno sam prešao level, nisam otvorio vrata. Sad idemo na rutu broj 2, znači ja sam tu dobio još nečega malo. Ruta broj 2. Inače imat ćemo onda 2 stanice. Vidite, sad smo na drugoj lokaciji. Inače Call of Duty ću snimati na kompu, Minecraft ću snimati na kompu i San Andreas ću snimati na kompu, a ovo ću snimati na telefonu. Evo ovdje ćemo stati, otvorit ćemo sva vrata. Snima još uvijek. Evo, putnici ulaze. Znači ne možemo da zatvorimo vrata dok se oni ne smeste ili dok ne stanu na neka mjesta. I sad možemo da zatvorimo vrata i da polako krenemo. Inače kad se zabijete možete ako su popadali putnici, a uglavnom popadaju, možete da im namestite kao da se vrate na pozicije kako su stajali. Sad ja ću ovdje da otvorim vrata i ja se... opet nisam otvorio vrata, izvinite ljudi, opet nisam otvorio vrata. Idemo sljedeće. Tu i ruta broj 3, ovdje ću staviti sunčano. I evo ga učitava odmah. I evo nas sa druge strane. Otvorit ću zadnje vrata. Dobro. Srednje, ok, i prednje, ok. Znači sva vrata sam uspio da, znači mogu i da otvorim na ove dugmiće, ne moram na ovdje, mogu i na ove obične dugmiće da mi se otvaraju vrata. Inače ovo nije loša igrica, ono može vam posluži kad idete negdje na putovanje, kad vam je jako dosadno. Izvinite zbog vrata sad što se ovo čulo. Sad ću samo da namestim autobus, pošto sam malo skrenuo. Idem sad pravo i ovdje, kako se zove, nije autoput. Ovo znate što vam se okreće na kolima, ono što idete. Zaboravio sam tačno kako se zove, pišite dole u komentarima ovo što se sad prošlo kako se zove. Stavit ću ovdje. Konačno potrefim. Otvorit ću sva vrata.
Svečano putnici ulaze u autobus. Danas je prva besplatna vožnja za vas. Na sljedećoj stanici neće biti besplatna vožnja. Ajde, gospođo, sedite više. Evo ga, sela je gospođa, brate. Ceo autobus. Mogla je na zadnje vrata pa je sedla na zadnje sedište. Ne da ide kroz ceo autobus samo da bi sela na zadnje sedište. I evo nam je odmah sljedeća stanica. Znači, toliko su bile blizu. Evo, otvorit ćemo vrata. Op, izvinite. Jedan izašao, jedan je ušao. Zatvaramo vrata i idemo da završimo rutu. Kad se završi ruta, to će onda biti to od videa. Da vidimo gde nam se sustavljaju. Ovo nisam teo da uradim. Znači, ovo nisam teo da uradim. Evo ga, vratit ću. Vidite, znači možemo da slobodno namestimo kao da vratimo ljude. To sam već i rekao, samo sam taj da vam taman i pokažem. Znači ja sam stavio da mi strelica bude umjesto volana, zato što volan onako nešto malo baguje, pa zato sam i stavio ove strelice. Otvorit ću vrata. Dobro, izvinite. Evo. I sad idemo u rikvrc. Evo ga i otvorit ću ovdje vrata, neka putnici uđu i neka izađu. Znači 2 nam je izašlo i 3 nam je ušlo. I vrata ćemo zatvoriti. I vrata se zatvaraju. Tačni kraj misije. Odnosno rute. Vama ako se svidio ovaj video, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!